Jak kirang nilai basatar jongkari England hak squad list nagam taka World Cup arajar ponriu. Ka England national team hak jinyalam jong Thomas Tuchel kum manager jong England team syaka World Cup arajar ponriu. Hadin bakal deban pelaj ya ka squad nagam ta irang nilai kiban sami madan hak ne ka World Cup pentaus 6. Kini pat kidai ki rang likai ki players jong England ki bom sim Russia kentup hakane ka squad list. Katu kane ki player ki bom sim don hakane ka list kentup ru ya Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Luke Shaw, Fikayo Tomori. Kini kidai katu kadengut ki rang likai jong England ki bom sim Russia kentup hakane ka squad list. Tim mentah tahun nepej yai kerteng jong kirang ilka jong kari England kiban sami madan hakan ke World Cup mentau senam arajar pohonreu. Ki laingut kirang apkol kidai kine u Jordan Pickford ubai lekai haka klub Everton, Dean Henderson ubai lekai haka klub Crystal Palace, James Trafford ubai lekai haka klub Manchester City. Ki defenders pat kidai kine Mark Wehi ubay lekah ka klub Manchester City, John Stones ubay lekah ka klub Manchester City, Estri Konsa ka klub Aston Villa, Dan Bon ubay lekah ka klub Newcastle United, Jarrell Kwanza ubay lekah ka klub Bayer Leverkusen, Nico O'Reilly ka klub Manchester City, Reece James ubay lekah ka klub Chelsea, Tino Livramento ubay lekah ka klub Newcastle United, DJ Spence ubay lekah ka klub Tottenham Hotspur. Nang tagi midfielders pat kidai kine Declan Rice ubay lekah ka klub Arsenal, Elliot Anderson ubay lekah ka klub Nottingham Forest, Jordan Henderson ka klub Brentford, Kobe Mainoo ubay lekah ka klub Manchester United, Jude Bellingham ubay lekah ka klub Real Madrid, Morgan Rogers ubay lekah ka klub Aston Villa, Bado Everrechi ubay lekah ka klub Arsenal. Ki forwards pat kidai kine Harry Kane ubay lekah ka klub Bayern Munich, Oli Watkins ubay lekah ka klub Aston Villa, Ivan Toney ubay lekah ka klub Al Ahly, Bukayo Saka ubay lekah ka klub Arsenal, Marcus Rashford ubay lekah ka klub Barcelona, Anthony Gordon ubay lekah ka klub Newcastle United, Bat Noni Madueke ubay lekah ka klub Arsenal. Kini kidai kirang ilka jong ke England kiban sami madan hakane ke World Cup mentau stem arhajar apun riu. Next video tongen sepej ya ke squad list jong ke Norway national team. Kublai sibuk.